We've been fighting for a long time in Syria. پشتی بریارا سروکی ئەمریکایê bi vekşandina hêzên welatê xwe ji Sûriyê û ji bo dagirtina wê valahiyê behsa encamdana gelek sînaryoyan tê kirin. Lê li ser rûyê erdê hêj hêzên Amerîkî û hevpeymaniya navdewletî nevekşiyane û beşdarin di şerê li dijî terorê de. û li aliyekî din Tirkiye rij de bi êrîşkirina Rojhilatî Feratê. Emîna Umer hevseroka Encûmena Sûriya Demokrat dibêje di vê qonaxê de ew tu gavên bilez naavêjin. Bi gotina wê, şandeyên wan yên dîplomasî niha di danûstandinan de ne li gel dewletên Ewropî. Her wiha di derbarê danûstandina wan ya bi rejîma Sûriyê re Emîna Umer tekez dike ku tu danûstandineke fermî li gel rejîmê sebaretî rewşa dawî çênebûye. يعني دا نستاندني رسمي هيك نبونا حياة إيرو مبادرات هنا مبادرات مثلا أم بيجن يروسا هنا أم نجي هي دراسة دكن هي متى إنجم بريار من هدايا كان جي أم تشون أم رونشتن بهفدورة يعني سرفا أم بيجن بارا وشي داوي جي حدا هنا هتشتغل شي نبوا كم قوتي هنجي وإخويا كن أمي شاوا اتفاقا مسرش بأكيد أف دسكفتي ما مكتسباتي شورشا ما بروجاما أبناء أكيد شخوار نقاش سرنا بيج برجو إيرو أم بيجن ريفي بريا خسر يا قف بين صالة هاتي أفاكرن إيرو أم بيجن قلق بدلي مظن مدانا حيام قهانا في روشها شخو بتجاري أف سرفار نقاش نابي وتنازل السرواتي نابي برجو إرادة ملتيمية من بج مجارا هری گرمه حکومتا سوریه پشتی بانگوازیا یکینین پاراستنا گل یپگه جو پاراستنا سینور من بجه هزاخوا یا لشگری لسر سینور بلاف کر و یکیجی گلک بیزاری لجم حکومتا ترکیه چکر لوما ترکیه درباسی دانوستاندنین بلز به حکومتا موسکوی ربو هنچلوکارن سیاسی دبیجن کوری و بریا خوسر به همی هولدانین خو نکاری بکو لهمبری دولتان راوسته و بگوتنا وان تاکو خوش ملی دیپلماسی و بهز بکه پیوسته کو نزی آلیین دن ین کردی ببه ململاندن و صراع که هیز ناف دولتی هرمی دوید شبی ما کرد ام کاربن کمترین قلنجی در کفن آوا ریفبری اشکر بو نکاره برانبری تو کسی بسکنی هر کسیش مقاوین ترم شریفبری تخصن بری هر تش او خطابات صعیدی دا کفی اعتراف ايد ورا خبكي زانبي آليكي كردي هيا او آلي كردي لسر حمي قلسبوناوي او آلي كردي جماورن ويهنا آليكي هاتي قبول كرنا في دولتي بوي آلي كردي ريفبريشي كاري بكشتي قوناغا او شاندن دستورا سوري دنويسين دا آسا دیپلماسی ده هیج ندیاره ده ترکیه چره کفتنان بر روسیه و امریکای را بکه تنه تاکو بگهیجه ارمانجا خواه و ده همان چارچوه ده ریکفتنا کردان و حکومت سوریه ده چه آسلی ده به هنشلو وکار دبینن گره بریا خو سر دوی قوناغی ده هن گارانتیان جو حکومت سوریه بنا بینکاریه که روسیه امریکی ور بگره جو بسبروجا دورین کردی دیگه و هری سرکفتی به کوری و بری به دستخه لی اگر نکار به دیچارانوی ساروش آوای کردستانی لجیر مترسیه ده بمینه جاندار شرنخی کردستان تیوی قامشلو